chi bai ule police rol rong takan che tawanga death sentence muta te chanchin kan soidona an chet dan hi Supreme Court Judge Penson ta merkan de chuan Nirbhaya Aima Khan arap thlak zok ati hialani ani renga criminal tamtak ain police te chet dan hi arap thlak fe zok ani tuntuma kan khe soitur hi covid pandemic hun lai kumsang ni som ni jun thla a Tamil Nadu kholian vaklo santakulama thil thlengania kati hun lai khan Tamil Nadu a po curfew te kalpuin dor hon phal hun chung te po bithlia ani bokani he khe satwar tu victim hi pa fa ania apa zok hi mingchu P Jayaraj ania kumsom rukbor velani a kum hi source thren khata chuan kumsom nga pariat le kumsom nga pakwa anga zia ani bok afapa je beniksi kumsom thum pakhata upa ani bokani anpa fa hian mobile doran neya jun ni som pakwa sang ni som ni khan P Jayaraj chu adora tangin police in dor hon phalchin apel ti chuan lama man ania CBI report ero P Jayaraj hian lockdown rules abo chelo ati thung police in Jayaraj an man ma jun ni som pariat jan khan Jayaraj ate dor kota police hautenen anin nial boidawa mase police hau po chuan an kalsan zui ve maya dan bo chiani se chu an man hal ngei na rinom tin han chui chiam nga yemo han dop ngai turang chi thil sualan tiloti po an threchiang hleang Jayaraj ate chuan ngai thatlo na pon nei lem lawa mase police te kha ril rudamin an lo homi alawa phubalak dan tur plan mu mal taksiamin an cheti a hriat reng mai atuk jun ni som pakwa Jayaraj chu adora tangin an mana Santakulam police station a an hruai ta ani an man hun hi zandar sari le chan ve velania Jayaraj fapa benik sapo chuan apa police in an lak tu a hreve wata a thian then khattenen police station pan chuan an chuak ve ngalani thanan wa thlen chuan akota an ngaka apa chu thil sual ti po ani lawa an ron chuale wat mei a ringani mase rei lote ya apa na tur tre thom a hrezuya anu loka benik sapo chu an ron kaulut ve ngal bok thana chunga lu chuan apa chu an lo soi satoa chua tan nam thluwa an lo wa bokani benik sa chuan thil sual ti po ani lo ti in thiam thu awasoya anin nial boile a police te chuan khatin police te ichang amani mo ti in benik sapo chu an man tel tanghala a thian te chuan ukil te pon lo wa pun to a pona lu in ring rangin an lo ngakani lutum trin ma se thana chu tu ma lu theilovin achung atangin an kalti CBI report chona ziak ti chuan police te chuan an pa fa chuan an soi sata chiam meya benik sa chuan apa na tur lai huwa chuti angin Jayaraj po chuan afapa an soi saklai amhoreng boka hanin chan theibi kanom silo thilti sual wang ni lovin an ngai sa a an taksanat na ai hian an rel runat na hi anep kherlo mai theiani an kutle kete man betin an vua a an taksa te chu hun tin an vua a ma se chumi po chuan police horil ru chu alati dam zolo arap thlak theyang berin an chezuya an pa fa chu saruakin anom tir ta a an vuak na tiang te chu an monga in thethia mang chu an monga tangin ti tam tak achuak hialani hetiang hian darkar sari te me an ngai sa a asoi satu police te po an chawve nopin arinom an thoma re deuhle inspector Sridhar chuan soi saturin thu aron pele thina ti chuan thatharin an soi sale thina ni ngai saknan hian tiang pani plastic pipe le manrua chi rang rang awa in manro som pakhat an manga heng an manrua te thana bangle chua ta te le bedroom ate chuan Jayaraj le afapa benik sathi sen akai neng nung meya Jayaraj chuan alung that lo thu te soin za ngai turin angen lom loma ma se omzia pakhat ma anei lawani tong kambol ho tak tak nen diriamin soisakan chol phai lo an taksa le chuata thisen luang te chu an han ruk fai tir le ri thin bokani atuk jun ni samhnia sarkar damdo in Kovilpati hospital medical fitness ti turin an hruaya Dr. Vinilain alo dong songa damdoin anam chung hian an monga tangin thi achu ana satawangin voitam an lungi ven po an thlak sakani Wikipedia chuan voiruklai an thlak man ti na ziak chuti chung chuan Dr. Vinilia chuan medical fitness certificate alo la pe hrama chu certificate nen chuan magistrate servanana chen na ina an hruaya magistrate chuan covid protocol chuan lamin ina po ko lut lova
thiam thu ngai thlak chu soilo biak po abe ilovani balcony atangin ageta policein andin hual trup jayara chate pa fa thi nuang mai chu kutjaiserin jela da turin a hrilta ani ti chuan an pa fa chuan Govilpati sub jail sathan kilometer kilometer za hla ma chuan an data a jun ni somni tlailama chuan okil po muan phalve ta chau ani jun ni somni pani zandar ko abenik sachu Govilpati hospital internal bleeding wangin a thia hemini ve khiana pa jayara chu zandar somle chan veya Govilpati hospital a bokan ron hruai vele a damdoi na re yom main zingdarli le chan veya lungpop wangin a thi vele ani an khoa santhakulama an chanchina handara min an hriat chuan mi pui thinrim an pungkhoma dorte pon khara atuk jun ni somni pathuma chuan Tamil state mai nilovin India rampuma an chanchin adar to ani police te chet dan chuan dema hlo hlia santhakulama phe chuan mi puin kong an danga bial tu MLA Anita Radhakrishnan chuan thlopin amhuna atroi om nge khati lai opposition leader MK Stalin chuan CM chu in soifia turin angiata tin case chu CBI a hlan ni ro se atibok India ram hun sang a pomi pui pung khomin andu lo nan lan tira hetiang protest tam tak wang tele newsa alan tak choi a chuan John ni somni palia police department in inspector pakhatle sub inspector panian suspena midang zong chu Santakula matangin an son chuak ngal bokani celebrity le politician me baka michal lang le langsar tam takin police chat dan an dem thu social media sang an pho chuaka thina thlena tangani thum chungin #justice for Jayaraj and Benix ti chu a trendinga khovel huwa pa trending tuita top 30 aw phahialani khati laya Tamil Nadu CM Palaniswamy chuan Joni somni pali sangni somni kan Jayaraj te pa fa chu natna wanga thi an ni thu a soithung ma se hemi a soituk Joni somni panga chuan zangna domna noi som an chung te pek tur thu ani apuang le loya ti chuan Joni somni pariata CBI chui turin case lan ni ro se atile ta bokani Joni somni pali khan Madurai bench Madras High Court chuan SP hena inquiry na ya interim report thelu turin thuwa pe a court thu pek angin magistrate omlai ngein expert panel pathumin postmortem an kondaka an postmortem lai chu video in an record vek bokani hetia autopsy inquiry kalai hian magistrate MS Bharathidasan chuan constable Maharajan chu Santhakulam police station a moilo taka a thule thamlo taka tongkhum thu High Court ta a report thelua aziak tela hetiang moilo taka a hi investigation kallai ani angin video record ani thule police how tu ombe additional SPD Kumar te DSP C Prathaphante chuan an enliam mai thu aziak telbok Madurai bench Madras High Court chuan ala thu takhleya IGP South Zone hena action la turin order chu angala IGP chuan constable Maharajan le additional SP D Kumar te chu suspend halin DSP po waiting list a ada ngal bokni tin India rama avoi khatnan Santhakulam police station atangin police thunei na chu hli sakania district administration noya thunei na hlan ani tabok CBI chu Maduraya inkulin cholovin nuchui na anthoka meiche police constable Huaisen Revathi Jayaraj te pa fa an ngai saklai omve chu eyewitness a tangin a thopuite che dan rong tak chu soi chuaka vairama phechon pressure san tu zia mai chu anun na poina tur theinga yang ma se thu dik tran ngamin a thopuite ngei mai thilti sual chu hoi takin a soi chuak ngamani ani hian faka phu hle mai tin nu chuina na tangkai tak pakhat chu police station chuat le banga thisen kai te kha an ni le a khang thisen kai te kha DNA test ni in Jayaraj te pa fa DNA nen alowin mile chi abokani ti chon CBI chon police som telaka charge sheet file in September ni somni paruk chang ni somni chon an man ta vekani an man jinga pakhat police SI ro covid wangin athi zui ta ani March ni somni pathum sang ni somni paruk chuan Madurai special court chuan police pakwa te chu thiamlo chantir veka April ni ruk sang ni somni paruka Madurai first additional district and session court chuan thiturin an chung thu rel tabok tin court chuan police thiamlo changte chu zangna domna noi za somli tho khome pe turin a hriat tira sum fayan pe theilawani chuan anin le lote atiral sakdon ti court chuan a hriat tir bokani he case court thutluk na awang hian kan justice system hian faka hlo hleya tin pa fan nun na chan ta te hi Christian an ni ve wang te poni mai theya anghai satu police ten hetiang phu to khremna an mu hian lungati oi hleya India rama police corrupt zia chu kan thewanga chutiang bokin justice system a po hian corruption atama
mani loka justice Yaswant Verma po a chen na in New Delhi a poisa fai tam tham takan man sakawangin a in resign nge ani kha National Crime Records Bureau NCRB na record danin kumsang ka jakwa somko pakwale sangni somni pathumin kara police custody police kol laya thi mi sangni zanhi aya taman oma ma se det penalty chu soilo thiamlo chantir po anom ngai manglova kumsangni sompriat le sangni somni pathumin kara police in an custody omte thi thuwa thiamlo chantir tuma anom lovani hun real do ma sela hi India rama court thutluk na siama chuan lungti oi berta jingami aninge yang Dr. Vinilia le magistrate jela thon tu ta chunga pokhan action labelo lo se lunga oi zol tur ole ka video min thlir sakawangin kalome